که کشتنشه صحابه گفتن ما برو چیزی نمیکنیم. فهمیدین؟ شمشیراشون پایون کردن. حبیب خدا که مرده باشه ما برو چیزی زنده هستیم. گفته تو همین درجه را یا شما دوست داشتنی سختی برای حبیب خدا علیه السلام. انکه نگاه کنید که در همین حالت وقتی که حبیب خدا میگذره صحابه دیوانه میشوند. حضرت عمر میگه فاروق رضی الله عنه که اگر یگان کس بگه که حبیب خدا همین دنیا گذر میگه ما کالش میگیرن. تو همین درجه را سخت میگیرن. بعد کی میخزه؟ حضرت ابوبکر. حضرت ابوبکر میخزه همین کلمه‌ای که میگه رضی الله عنه همه را چیکار میکنه؟ آرام میکنه. گوش کن کلمه‌ای که حضرت ابوبکر گفت. من کان یعبد محمدا فمحمد قد مات. کسی که محمد عبادت میکرد محمد مرد، تمام محمد گذشت. و من کان یعبد الله فانه حی لا یموت. و آن شخصی که به خدا عبادت میکرد، خدا را میپرست، همین خدا میگه زنده و نمیمیره. بعد همین مسلمانان چه کردن؟ کمتر آرام شدن، کمتر به خود اومدن. و وقتی که همین صحابه ها بودن، حضرت بلال یکی از معظمین، شما میدونید حضرت بلال را که حبیب خدا را به حد سخت دوست می‌داشت. حضرت بلال دیگه از آن گفتن نتونست. شما فهمیدگی نقطه وقتی که از آن گفتن در مدینه زندگی کردن دیگه نتونست. ای مدینه طرف شام میروه، زن میگیره، همونجا زندگی میکنه. تصوراتی در مدینه به پیغمبر دینش نتونست. وزبینش شد. وقتی که در مدینه در شام میروه، در همونجا زندگی میکنه، یکی از روزها حبیب خدا در خوابش میوید. حبیب خدا میگه ای بلال تو زیارت کنی پیشمون نمیایی؟ اهمیت بدین. حضرت بلال وقتی همین را میشنوه، خواب میبینه، میخیزه، چیکار میکنه؟ به سفر تیار میشوه. به سفر تیار میشوه که بیای مدینه، بیای زیارت کنه. وقتی که میای زیارت کنی، حسن و حسین چیکار میکنن؟ فرزند فاطمه رضی الله عنها و علی میآیند پیش بلال، میگن که التماس یک از اون بگو. اهمیت بود که وقتی که حضرت بلال این نوسته های حبیب خدا عیسی میخورن که رد کردن نتونست، وقتی که خیز از آن گفتند، گفت الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. وقتی که رسید اشهد ان محمدا رسول الله، همین کلمات که رسید تمام. تو همین وقتی که از آن گفت، اهل مدینه خیال کردند که پیغمبر علیه السلام زنده شد. برای که فقط در زندگی پیغمبر علیه السلام از آن میگفت زنده شد. و وقتی که حبیب خدا وقتی که نماز می آمد، حضرت بلال می گفت که اریحنا یا بلال، یک بر راحت ما را به اندازه یا بلال از آن بگو، معنی که در نماز راحت میکردن. وقتی که تو همون اشهد ان محمد رسول الله گفت، تمام دیگه دوام داد، دیگه نتونست. دلش پر شد، از آن گفته دیگه نتونست. بعد وقتی که اهل مدینه همه جمع شدن و مثل همه خیلی یک روز وزبین شد که همه حس کردن که پیغمبر خدا علیه السلام چقدر که مقدم زنده شد. در همین حالت بعد چند وقت که میگذره، حضرت بلال کسل میشود، وزبین میشود. وقتی که مرگش وفاتش نزدیک میاد، اویلش میگه تو عذاب کشیدی، تو وقتی مرگ اومده میگه نه، مرا وقتی ملاقات با حبیب خدا آمده. اهمیت بدین. مرا و من خرسند میگه که برای که من حاضر بعدی که جانم برای حبیب خدا را میبینم. شما نگاه کنید که تو چی درجه را مثل مهر و محبتشون با حبیب خدا چقدر سخت بود. در همین حالت هم همین حالتی که ما میگیم، همین امام بخاری که نمی دیدگی شما مثلا در نویسندگی در امام بخاری کی بود؟ امام بخاری فارس زبان بود. امام بخاری خودش تمام حیات در جمع کنی حدیث های پیغمبر بود علیه السلام. عربا تو حاضر حیرت دن که تو چی درجه را آدمی که عرب نیست همین قدر حدیث پیغمبر از زیاد میدونیست و حدیث های پیغمبر علیه السلام چیکار که جمع کردگی صحیح و ناصحیحش. بعد وقتی که همین عربا خشون چیکار کردن، 10-20 حدیث انتخاب کردن و همین حدیث ها را غلط خطا گفتن که خوب بینن که همین خطایش میاد و نه.
рувот ривоят мекардаги ҳадисоро хато гуфтанд, ҳамашонро ислоҳ кард, рувотша гуфт, ҳадисоро гуфт. мисол ҳамаи ҳамин олимои араб даст бардоштанд, дигар гап надоштанд. ана ки шумо аҳамият битем ки вақте ки имом Бухорӣ ватанаш меояю, мисол ҳамун амир вақте ки қабулш намекуну, ай Бухорову Самарқанд вақте ки дар сафар мегарда, як ҷурае як шиноси дошт, як ӯ ҳам олими калон буд, қатиш рафту омад дошт. шумо нигоҳ кунед ки ҳамин як олим чӣ кор мекунад, ҳамин олим як хоб мебинад ки ҳазрати пайғамбармон истодагия, саҳобаҳо истодагия, рост истодагия. ин олим меояд ки шумо мегӯед чува рост истодагиен, шумо кира он каза пешвош гирифтед, чӣ кор кардесен? аҳамият битем ки ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалам мегӯяд ки мо имрӯз имом Бухориро пешвоз мегирем. мо имрӯз имом Бухориро пешвоз мегирем. гуфта ҳамин одам мехеза ай хобош. вақте ки мехеза, саросима хонаи имом Бухорӣ мерава ки имом Бухорӣ хирсанд кунад ки мерава ки имом Бухорӣ чо кардагия, ҷон додагия. имом Бухорӣ аимдон гузашт, хело хизматҳои вазбин кардагия. баъд чӣ хеле ки мо дар бораи зиндагии ҳабиби худо валӣ нақл кардесем, аҳамият битем ки зиндагии ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалама қабру чӣ хел бухта дар ҳамин ҷо ҳаст. 63 сола буданд, 63 сол умр диданд ва саҳобаҳо мисол оилаш, фарзандҳо ҳама гузаштанд. фақат Фотима монда буд ки баъди 6 моҳ Фотимаам ай дунё гузашт. ва ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалама аҳамият битем ки дар вақте ки таваллуд шуд гуфт умматӣ, дар вақти зиндагиш умматӣ мегуфт, вақти ҷон додандам, вақте ки ҷонатонаш холид уммати ма гуфта маву шуморо чӣ кор мекард, ёд мекард. ва яке аз рӯзҳо бо саҳобаҳош буд. вақте бо саҳобаҳо шиштагӣ буданд, ҳабиби худо гуфт вадидту ан ара ихвани, маънеш ки маъне калимо ма мехоҳам бародарҳои хума бинам. саҳобаҳо гуфтанд мо бародарҳои ту ҳастем. ҳабиби худо гуфт не, шумо саҳобаҳои ма ҳастед. бародарҳои ма он одамое ҳастанд ки баъди ма, баъди вафоти ма, мара нодида ба ма бовар мекунанд, мара нодида мара дӯст медоранд. ма ҳамун шахсоро мехоҳам чӣ кор кунам, бинам, мега ҳамун шахсоро. ва дидори мо имрӯз дар қиёматмон, ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалам дар ҳаҷҷатулвада, охирон ҳаҷҷе ки ба мусулмонон муроҷиат карданд, гуфтанд ки мавъидуна ҳавд, маънеи гап чи ҷои вохӯрии ҳамаи мо, уммати ма рӯзи қиёмат дар ҳавзи ма мешаванд. ҳавзе ки дар он ҳавз ма меистам ва ҳамаи шумо ҳамҷа ҷамъ мешен. ва имрӯз мо чӣ хеле ки фақат дуо мекунем Парвардигорам ҳамаи моро аз оби кавсари Муҳаммад алайҳиссалоту вассалам маҳрум накуна, ҳамаи моро аз дастҳои мубораки Муҳаммад алайҳиссалоту вассалам худо маҳрум накуна иншоаллоҳ. ҳамду раббил аламин. раббана атина фи дунья ҳасана ва фил ахирати ҳасана ва қина азабан нар. аллоҳумма рзуқна илман нафиан ва ризқан васиан ва шифаан мин кулли даъин ва сақаmin бирахматика я арҳамар роҳимин. амин я раббал аламин.